ikosa ritoya uziko abari hafi cyane Diarra uramuzi aya pera bamushizemo akantu hariya Shassir Nahimana agiye kutera Piero Kwizera El Maestro ababwira ati mwinjire ngenyene arekeza areba mpira atewe hariya igitego Shaban Hussein Shabalala igitego cyiza cyane Bakame akina abafana barabyina ku munota wa kane iki kibaye igitego cya 236 hakuotea referee ameamua balo tayari metinga amesogea mbele kidogo akaruka na kuweka ndani kimiani kwa kichwa sana igitego cya 236 mu mikino yose uyu wari umukino 84 amwajiri kuko atanga kapira vuba pira kwa Savio awusubiza inyuma bamukoreye ko ahantu heza cyane ahantu heza cyane ku muntu uzi gukeba ariko bisaba umuntu ushobora gukirisha imoso ubwo ni iranzi rero ushobora kwiteza kwitera uko urana Savio cyangwa se na Savio ubwe mugabo ahise amutera ikigingi yari nibyo ko yari amaze kugera ku mitwa Bakame mu gufata imipira ya kufra ntago ari ibintu bye wagera ate igitego cyiza cyane igitego kibaye ikishana na 21 cya APRC Nizamu Rayon Sports anaingiza bao safi sana nikiwa ni bao la 237 nikiwa ni bao la 121 ambalo Diarra wameweka kinani katika timu ya Rayon Sports. Bila shaka umeshamaliza bali mtaongeza nini? Bila shaka mashabiki wa Diarra watafurahia kutoka draw. Pera cha kinaria Majira Tanzakaru sawe shuti chenga shotaria Savio Kator igitego cha kabiri gikipera apera isari Girimana utsinze Rayon Sports igitego cha gatatu kana baada ya kazi nzuri sana iliyofanywa kwa hawa vijana Innocent Shoot baada ya kuingia mpaka ndani ya box. Savio naye akajaribu kutoa pasi ikamfikia Bigimana Isa ambaye hakuzubaa, aliachia tu kombora basi ikatinga wavuni. Kazi nzito imefanywa Innocent Savio na nani jana, angalia jinsi alivyosakata chenga vizuri, halafu Savio shuti mpira ukamkuta huko, akatoa pasi pembeni, mwenzake akaweka mpira kimiani na kukata kamba, ikiwa ni goli yake ya 3 dhidi ya timu ya Rayon katika mechi anazocheza dhidi ya timu ya Rayon Sports. Jimmy Murisa Jimmy hapa anaonyesha furaha isiyo na kifani, yani hapa anaonyesha furaha. Savio shuti. Haya mnasema maneno. Bush. Ni mimi niko hapa bwana. Bado nipo. Na leo kuifunga Rayon sio mara yake ya kwanza hapa katika uwanja huu wa Taifa. Rayon kuri decoder Azam TV wasanga amasheni arenga 140. Igurire decoder Azam TV hamwe na antene yayo y'igisahani ku mafaranga 25,000 yonyine. Ushobora kugura ifatabuguzi rya Azam Pure ku 3,500 gusa ku kwezi. Hari kandi ifatabuguzi rya Azam Plus ku mafaranga 4,500. Wakwigurira kandi Azam Play ku mafaranga 6,500. Mwaduhamagara kuri 0728502002. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.